80 g šećera, 50 g kukuruznog skroba, 4 žumanca, 600 ml mlijeka, 2 kašike ekstrakta vanile. Sjedinimo sastojke, pratite korake. Pretplatite se na naš kanal. Stavimo 25 g putera i kuvamo fil dok ne bude gust. Kada se fil skuvao, ostavimo da se skroz ohladi. 2 pakovanja lisnatih kora treba ispeći, pratite korake. Pretplatite se na naš kanal. Kore peći na 180 stepeni oko 25 minuta. Jedna kora je gotova, sada pečemo drugu. Fil izmutiti mikserom. Sada krećemo da slažemo fil i kore. Pratite korake. Pretplatite se na naš kanal. Zadnju koru treba izlomiti. Pospemo kolač i ostavimo da se dobro ohladi nekoliko sati.